Mu Kuboza 2018 nibwo Banki Nkuru y'u Rwanda yatangaje izamuka ry'imari shingiro isabwa ngo banki y'ubucuruzi yemerwe gukorera mu gihugu iva kuri miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda igera kuri miliyari 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni icyemezo cyafashwe mu kuzamura urwego rw'imari, gushaka imiyoboro yafasha abanyarwanda kurushaho kwizigamira no kuborohereza kubona inguzanyo zihendutse kandi zishyurwa mu gihe kirekire. Mu Rwanda hari banki 11 z'ubucuruzi, muri zo enye nizo gusa zari zidafite iyo mari shingiro yashyizweho. Icyo gihe banki zahawe imyaka 5 yo kongera imari shingiro, ariko nibura mu myaka 3 zikaba zigejeje kuri miliyari 15 z'amafaranga y'u Rwanda, zikuza miliyari 20 z'amafaranga y'u Rwanda mu yindi myaka 2 ikurikira. Nyuma y'amezi asaga 5 imari shingiro yongerewe, banki zimwe zatangiye guhuza imbaraga mu gikorwa cyari cyitezweho kuzamura imikorere yazo ndetse no gufasha abazigana kudatsikira mu nzira z'iterambere. Muri iyi myaka 6 ishize uyu mwanzuro ufashwe, banki y'abaturage y'u Rwanda yaje kwihuza na banki y'ubucuruzi ya Kenya KCB, nyuma yaho Equity Group Holdings PLC iguzi imigabane ya Bank yari ifitwe n'abanyamigabane barimo guverinoma y'u Rwanda, RSSB, Sanlam VPLC, Judisi Mugirasoni n'abandi banyamigabane bato. Tariki ya 1 Ukuboza 2023 nibwo Equity Group Holdings PLC yatangaje ko yamaze kugura burundu Bank, yegukana bidasubirwaho imigabane yayo 198,250 ingana na 99 n'ibice 1,250% nyuma yaho ubwo bugure bwemejwe na Banki Nkuru yo muri Kenya ndetse n'iyo mu Rwanda. Umuyobozi mukuru wungirije wa Banki Nkuru y'u Rwanda Honorable Sorayi Munyanahakuzi avuga ko Banki Nkuru ikomeza gucungira hafi ku buryo uku kwihuza kw'amabanki kutatera imbogamizi zo kubura serivisi ku bazigana bitewe nuko umubare wazo waba uri kugabanuka. Urebye kuri umubare wa banki dufite ubu ni 11, nashyizemo banki y'igihugu Development Bank ndetse na Cooperative Bank. Ikigaragara mu mibare nuko konti z'abakiriya ntizagabanutse kubera banki zagiye zishyira hamwe. Ikindi nuko iyo banki ebyiri zishyize hamwe zikagira ingufu zikaba zashobora no gutanga inguzanyo nyinshi kurushaho, nta kibi tubonamo ku isoko. Ikibi nuko haba banki nke cyane zikaba nkaho zikoze cartel cyangwa se kujya zumvikana ku biciro. Aho niho nkatwe nka Banki Nkuru y'u Rwanda ishinzwe kugenzura amabanki twabona ari ikibazo. Ibyo ntiturabibona. Icya kabiri ni ukureba ese inshingano zacu zo kurengera umuguzi ukoresha serivisi z'imari izo banki zihuje cyangwa se ziguzwe n'izindi, hari imbogamizi tubona kuko abantu babonaga serivisi. Urebye kuri banki zahujwe muri iyi myaka 2 ishize, yaba BPR na KCB, yaba Equity na Bank, icyo kibazo ntiturakibona. Akomeza avuga kandi ko kuba banki yagura indi ntacyo bitwaye kuko mu bucuruzi bibaho mu gihe cyose bitabangamiye inyungu z'abakenera serivisi z'imari. Kuba banki ngura indi ni ibintu bisanzwe no muri business, hari amakampani ahura akaba manini. Ikibi nuko zagenda zigura izindi noneho ugasanga zabaye nke cyane ku buryo nta competition ihari hagati yazo cyangwa se zibangamira inyungu z'abakoresha serivisi z'imari. Hannington Namala, umuyobozi w'ihuriro ry'amabanki akorera mu Rwanda, avuga ko guhuzwa kw'amabanki ari ikintu cy'ingenzi mu rwego rwo kuzamura ubushobozi bw'amabanki, kuko usanga haba hari urugero fatizo rw'inguzanyo banki itemerewe gutanga bitewe n'igishoro ndetse n'urwunguko ibona, bityo iyo habayeho guhuzwa kw'abanki byorohera abakiriya kubona ayo mafaranga. Aho atanga urugero kuzirutse kwihuza kuko Bank itari yemerewe kurenza inguzanyo ya miliyari 10 z'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe Equity Bank Rwanda yo itari yemerewe kurenza miliyari 14, ariko nyuma yo kwihuza ubu mukiriya w'iyi banki ukeneye miliyari 24 yahita azihabwa mu ishami ryose yagana, ndetse bikanafasha mu gutanga serivisi. Ibarushimwe biwo Keve Christian, BTN TV, i Kigali.